Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye nkomeza kugushimira wowe ukomeza kugenda utwereka urukundo, nkomeza kugushimira wowe ugenda ukora subscribe kuri Ibyiza TV. Uyu munsi mbazaniye amakuru avuga mu ikipe ya APR FC by'umwihariko nk'uko mwagiye mubinsaba abakunzi b'ikipe ya APR FC. Abakunzi b'ikipe ya APR FC mwagiye mukunda kunsaba amakuru avuga mu ikipe ya APR FC. Niyo mpamvu akenshi nzajya mbazaniye amakuru avuga mu ikipe ya APR FC, kuko abakunzi b'ikipe ya APR FC abenshi bagiye munsaba amakuru avuga mu ikipe ya APR FC. Usanga no muri comment bagenda batubwira bati APR ihagaze bite, yacu ihagaze bite. Niyo mpamvu mutaje muri comment ngo tubwire amakuru ya ikipe yawe ukunda cyangwa se ushaka. Nzajya mbahanga amakuru y'abakunzi ba APR FC kuko niyo bansabye. Guys, reka amakuru yacu tuyahere mu ikipe ya APR FC, aho APR FC yatsinze Muhazi United ku munsi ku cyumweru igitego kimwe ku busa, ibona amanota 3 nanone y'ingenzi ku munsi wayo wa 10 Rwanda Premier League. Mu mukino ikipe ya APR FC yari yakiriye kuri Kigali Pele Stadium kuri uyu wa gatandatu tariki 23 z'ukwa 11 2024 guhera saa 12 z'umugoroba. APR FC yatangiye umukino igaragaza ko ishaka gutsinda, aho yahererekanyaga neza umupira ari nako isatira izamu rya Muhazi United. Icyakora amahirwe yo kuboneza umupira mu rushundura yakomeje kubura, aho imipira imwe yagarurirwaga n'umutambiko nk'uwatewe na Victor Mbauma Chukwemeka Umugande. Umukino waje guhinduka ku munota wa 39 ubwo Mugiraneza Frodoir yinjizaga igitego ari nacyo rukumbi cyabonetse muri uyu mukino. Muhazi United yakomeje kurwana no kwishyura igitego ariko bibyusa. Igice cya mbere kirangira ari igitego kimwe ku busa bw'ikipe ya Muhazi. Igice cya kabiri nacyo cyatangiye ikipe ya APR FC ihererekanya umupira neza, nubwo Muhazi United nayo yanyuzagamo igasatira ngo yishyure igitego. Ikipe nyine yari yatsinzwe nayo kandi nanone iri gukina n'ikipe nkuru, nayo yacishagamo yasatira nyine, ariko inyuma yasize urukuta. Umukino waje kurangira nta gihindutse, iyi kipe y'ingabo z'igihugu ya APR FC yegukana amanota 3 y'umunsi wa 10. Amanota 3 y'umunsi wa 10 aza yiyongera ku manota nanone yari iherutse kubona, aza yongera ku manota n'ubundi nanone yari iherutse kubona kuri match yari iheruka. Ni ukuvuga ngo ikipe APR FC yari yongeye kubona intsinzi. Ni ukuvuga ngo ku munota wa 50 Tuyisenge Arsene yazamukanye umupira imbere y'izamu rya Muhazi United. Umuzamu wa Muhazi United, n'abamyugariro bayo bakumbagara hasi nyuma yo kugarura amajoti ya Mugiraneza Frodoir na Clementina. Sero ekipe ya APR FC, umwe muri ba myugariro ikipe ya APR FC ifite uyu munsi bahagaze neza, ndetse nkeka ko ari no muri ba myugariro beza hano mu Rwanda. Ikipe ya APR FC kubona igitego byatumye isubira inyuma, iri kurinda kirahinduka.
yakinnye nyine iyi kipe ya APR FCO n'igitego yatangiye gukina irimo kudefanda, byatumye umukino ugera ku munota 90 nta kirahinduka kuri Kigali Pele Stadium, maze abasifuzi bongeraho iminota 4 y'inyongera nayo yarangiye nta gihindutse. Gutsinda uyu mukino byatumye APR FC itangira kuva mu myanya iteye isoni ijya ku mwanya wa 9 n'amanota 11, mu gihe ikipe ya Muhazi United yo gutsindwa uyu mukino yatumye ifata umwanya wayo wa 10 n'amanota 10. Guys, ndagusabye ngo kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi nk'uko bisanzwe. Ni Sereveriye cyane n'ibyiza tuza komeza kugushimira wowe wamaze kuba ukora subscribe. Nanga mbanyurire no mu nkuru ziheruka aho umutoza mushya wa Manchester United yatangiye agorwa n'ikipe irwana no kutamanuka. Nayo nyahanyuriremo, ariko guys ndaza kuyabaha mu gihe gito kiri imbere. Wowe ndagusabye ngo kora subscribe nawe utarayikora, ubundi dukomeze kugendana akantu ku kandi. I love you so much, ndabakunda cyane.